যতন খুলুমকা tabo যে Sri John Jamatia Saimarwa Kamini Kilani Ekaboni te guardian boni buta Toroni Kumar Jamatia Bwkhaktwi Bono Bishes Khlai chini Honorable Chief Executive Member Sri Purnachandra Jamatiano Uttuge Bono je felicitate khaine hi je initiative na jamani bani bangai puja chini Honorable CM no belai hambai do te orne gamanja khaika chini Honorable EM Sports and Youth Affairs te manja khaika Honorable EM Fisheries ARDD etc departments te Honorable EM Cooperation Departments te Honorable EM Tribal Welfare Health Department ni te orne chini orne manjakha chini Chief Legal Advisor EU Sports the EU Finance EU Administration the media vibrant media friends jottano ora pandaw manja Phaimani Bagwi ADC administration taraf theke jottano hambai marogo যেটা বিষয় অনেক পত্রিকা যেটা কাসাখা বনাংশে পরীক্ষার গান বহকে ইতিহাস ভারতীয় ফুটবল দলে ডাক পেল রাজ্যের যুবক শ্রী জন জামাতিয়া ক্রীড়া প্রতিনিধি ভারতীয় ফুটবল দলের হয়ে খেলার জন্য ডাক পেয়েছে ত্রিপুরার ফুটবলার জন জামাতিয়া ভারতীয় দলের জার্সি গায়ে জড়ানোর দারুণ সুযোগ পাচ্ছে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের শিক্ষার্থী জন জামাতিয়া সুব্রত মুখার্জি কাপ আন্তর্জাতিক ফুটবল টুর্নামেন্টে ভারতীয় দলের হয়ে খেলার জন্য নির্বাচিত হয়েছে জন অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন আয়োজিত অনূর্ধ্ব 17 এলিট ইয়থ লিগে ভারতীয় দলের হয়ে খেলার জন্য জন জামাতিয়াকে প্রশিক্ষণ পর্বে পাঠানোর জন্য চিঠি এসেছে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের কাছে গত বছরের 19 সেপ্টেম্বর থেকে 23 অক্টোবর পর্যন্ত নয়াদিল্লি এবং বেঙ্গালুরুতে আয়োজিত বয়স ভিত্তিক SM কাপ জাতীয় বিভিন্ন টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণের ভিত্তিতে নির্বাচক মণ্ডলী ত্রিপুরার জন জামাতিয়াকে বাছাই করে নিয়েছে ভারতীয় দলের হয়ে খেলার জন্য নিঃসন্দেহে রাজ্যের ফুটবল জগতে এটি একটি দারুণ খবর আশা করা হচ্ছে জন আসন্ন টুর্নামেন্টে সুযোগ পেয়ে ত্রিপুরার নাম আরো উজ্জ্বল করতে পারবে আমহঙ্গে খবর হংকায় ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়াস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের তরফ থেকে বনতাবক ফেলিসিটেট খাইজাকনাই এবং বন চং কাহাম খাই তেব বা উত্তরোত্তর বা তেব সাকসেস অর্জন খাইমানা তৈ হিनै চং বন চং উইস খাইনাই আশীর্বাদ রনাই তেব খাইমানজা ফাইকাটা অরনিগ অনারেবল EM চিনি ঢালি ম্যাডাম বনবরন লামস ওনকাই তিনি ফেলিসিটেশন Phaimani বিশিংতৈ খাই বন ফুলের তোরা রিজাকনাই রিসা রিজাকনাই তে বন 1 লাখ টাকানি বন রাং রিজাকনাই তাবক আং বাইনে जों दिनै लग्युमानखा जिनि खरकसा जिनि आथुक्रि जे Borok belekna Thwngkwrwng bo bini Bumung bai chini Tripura haste belekno Kungchukjaknai chini tapuk jon Jamatia bono felicitate khana boi chung tini chini o TTAADC Haphang chung tini joranaman bagai chini Honorable CM no belekna hambai chung bono puila Borom Yaphar chung tini o pandana rakha chini panda Phaimani sokphaijak chini Borom bonang chini CM sir te tongo chini Honorable EM Fishery te chini Honorable EM Science and Technology te chini Honorable EM Tribal Welfare and Health te tongo chini Honorable EM chini Social
education. Tay chini oro chini Boromang CEO, te Boromang chief legal advisor, then sports department chini principal officer. Sen tini Borom belakan khatuman bising tei bini je Beskang mau bo tay bo kamu Thwngman thung bini thung tay bo Kungchukjaknai bin life success thung tay ching dohan bung bo bin bising tay bo teacher thung tay tini Beskang financial bo bono inspiring tay bo football Haphar thung ini jeng tini chini bono nga CM initiative naka jeng bono jeng TTAADC Haphang Bwkhaktwi jeng bono tini 1 lakh cash tunai ramul nai tay Beskang bo jeng bin Bagwi jeng always bono support kena bagi jeng logi tongai. Tay ozal tahu jeni Borom CM sar Yaphar. Footballer John Jamatiano jikon te pandani bising tifan jeni TTAADC ni Wngwi bono Kaisa Borom lonai felicitate kaine henai jeng jeni TTAADC Haphang ni Wngwi jeng sakhalaikia opan daw tongo jeni Borom kenang EM sport, EM fisheries, EM science and technology, EM health, EM social education, te jeni CEO, jeni CLS tongo jeni PO sport, jeni executive officer administration, te finance ni, te jeni joto oro phai sokphaimani media finance rok no bhai ne kha kaham Yaphar John ni logo phai sokphaimani dada bono bahayna hambai Yaphar jeng belai ke khatumjanai kok mahayno jeng onek borok hoyto kalai sakhe wansonai phiaba khoroksa India ni team bo chini Tripura Hasteni Wngwi chini Tripura sani Wngwi bo Thwngnani bagwi selection wngkha represent khaine chini Tripura sani mokhang bai India ni team Wngwi nge omo black ke kotor ko Kaisa India ni asal 140 koti borok tong India wo ajago sini Tripura sa khoroksa under 17 ni footballer Wngwi dumjakha omo sikon ko ya han bang chini ADC Haphang jeng chini fan ni condition play haya hai pan jeng bono tabo one time jeng Kaisa help khaine bangai 1 lakh ronai henai jeng chini EM rok bai chini CEO rok bai salaiwi jeng tini daiti no arrange khaiwi ব্যবস্থা khailekha phaini chalo jeng boni age to cover khaike jeng boroni boni bangai jeng consider khaini one songnai bono jeng financially bahike deibu support khaibano jeng one songnai tani ke jeng chini Tripura Hasteni rok no gobang football player Thwngmani yagulo boni career no football bai sina maya auto driver rabat ranai ba nini chikon te stationery dukan no khayu charo halima tongo mahero chini khoroksa sport ni amo Wngwi musangya ngepo khoroksa India ni chini Tripura sa Wngwi represent khaine ngepo no jeng Borom ro ya ke sebaro nai ba jeng Borom mar lai ne jeng chini mokhang no jeng masuk ro nai John Jamatiano bahai ne koyu teibu kaham ke performance khaiwi Thwngnani thung sakthari Thwngnani thung jate nini career ni logebo chini Tripura sani mokhang teibu kusugo karoi manai ja om haike wan chogoi nang tabok sudu John Jamatia ni tawan chodi ang Tripura sani Wngwi India ni timo chance maha mane India no bumung khaironai plus chini Tripura sani bu mokhang ti sanai henai nang bukhawo jit nangui ne sakthadi kosto khaidi nini career no ombai ne nang sung saroi pura India wo chini Tripura sani bumung pura walo sinirona ni bagwi chapyogi karon omo opportunity joto ni bagwi barbar phaya ini opportunity mamani no samungo mapnangnai nini mokhang no teibu kusugo ti sawi chini Tripura sani mungno ti sani nana ngejeng chini
Hasteni joto lukuro naik tu naik ro Yaphang John by Cox halai kya bun bawa by Cox halai kya Borom ni family belai kya hanya nge bo 22 tarik ko suppose mathang nai Kolkata wo aro 2 mas ba arai mas Borom ni coaching center wo Tongthokmani coaching makai nai nge aro thang nai ni bagai bo ni financial condition belai hanya nge Hasteni joto lukuro no bahai ni coba bagi jengbu individual bu coba lai nai joto sini Hasteni सरकार तंगनाय बहायनो जुबानि थों जन जमातियानो फाइनान्सियल संस्था ADC हाफां जों बरनो किसिसा फानो जों ताबो रखा हास्ते हाफां बहायनो जुबानि थों दैबो इन्डिविजुअल जतनो जोंनि दिप्रासानि मोखाङाव जों रलायनाय नै वान सलायबो इन्डिविजुअलबो जतनो जुबा बायथों इंगे जों ताबो बनो फेलिसिटेशन Nah, bisa bu CM service nih, cek bu CM service nih. Cek jo tolong mana nih? Kalau lagi di sini madam dah. Oh, komplai tu di sini madam dah lebih. Cek mana cek? Pade. Pade simpel. Entertain sih namanya pade. Antar dong kita dong. Apa yang? Itu saya mau komplai tu di. Kalau awak nak kenal orang level yang saya macam tu ni, mana Awak tu kau siapa? Ada bawang sekali. bukan nonton. Biasa orang kaget sendiri. Tabuk to nang India Timor Thwngnani bagai shape manka. Nini nok ni borok boma hai saput khlai abno puila sagradi. Càng cái thang đi sau càng cái thang thân phải đi ra tới bể và tới cắt tới thử đi là ông cái xe kẹt là tới bữa tới anh ta bài cái đồ bóc phải sao stop tới bữa sáng rồi anh cắt tới thử đi sao Ke tini to edisi Haphang song. Nono oma hai ke shape ka hamri tong khaya bakar nini nang majora suk chubai me aphano kisi saphano chubanani ni nono ringka. Bahai ma tong nini bakhawo. Kai tamo sana edisi Haphang no. ông ta thì có số zaman ni kan buka Tongthokmani ông sẽ tăng kan first time ta cái số zaman kita buka Tongthokmani Tai ke phan chubaya ko hai ke. Ke tamo sana edisi Haphang no nang bomai ke hambai renai. belai cái đồ hambai rồi giống sekali cái asal cái hambai mana kamu suka itu tak angpai thang mana je angtak mana English khai với bos Saya public semua na ngoro thang phone ini kita ini segi mana segi ADC di mukhang masuk rumah kita, saya ingin masuk.